Date 7 September 2025 kum SSC GD Physical PET PST atinga Dimapur Langka zone bin mi cho 21 ki hiu bin traveler gari hodim set ka hiu be cái lung tay ôi thế tao về cái mà ra chứ rồi đi anh lâu là cái ball đi số không được cái mà hơi lần hồi chứ là cái lim lợ guys cái lung nào mình rumah chứ là olah hình cầm lên as no mò cái đăng tas bang gì tas cặp nó gì đó nó tas cặp nó bằng nhé chế room ho nôm thấy là gì mà họ là cho nôm thấy đấy bây giờ giống mà họ tôi lại hình cái sữa họ làm vào cái đã lỗ xôm đi Bobby mò train station on low station gọi tu train cái ngọn thì thế này ai khát aspay kem com cho hết cho sao as toilet van nal mo chol ai ni hala nga train ka ve do he train ga zoom na oi ta om je na gal hai ho na vet the hoya cho to video à thôi đấy, online này không có mô tô mấy thế. Tâm lệ nghe tụi này bạn có sang ấy mình hỏi tầm gì rồi sao mong mong gì đi bỏ để họ gửi lắm không sao mong mong ở đây engine cái bàn tả luôn nè ok chắc chứ nó đang thường sao đó nó trên nhỉ nó mới sao nằm mua nó mới sâu này mua nó hả nó mới sao nào lên ok nắng là vậy epe tua experience holding an pin recommend wa nó rồi đúng chưa đúng không thaya paham hay là paham thaya phai thaya thế là muốn cho này kia sang vào nó mầm nôm lâu không amun cho anom na ye amun nôm mà na le lampi cho là lampi rong chu Nagaland sunga chung num na na kurto Nagaland Kangpo pi apat amun chen ke pungjat ki zone ham at least 7 hours at least 5 to 7 hours 7 hours bhara in zat ke explain ham kilanga hi 850 chilanga 850 timing mo mo 7 to 8 hours kisulun hin ke ho jun tu ni 7:30 hours so ka su lu da he I am a vlogger mini amen baki ninda salfa train station hay lại samo mo hotel hay lại tala om yo se yong i mingen ke bu kan ne wa no jaka cho the je gas bu ne ho na sam na sa the master pu yong la ave chai ta kong ni ve chai lo hỏi mình nhìn kia tấm mò mò ý mình là sao mò mò số tổ hệ ăn nộp là khai rộng nè mò 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 ý mình nhìn tiếng nào mình nhìn cái số tổ và ông mình gầm là vào liền à nè hạ vang hạ sát thôi chỉ lệ vào lệ transportation làm bằng hạ mò mò còn nuôi lòng phải in à phải hệ gì nghe
बुती है तूने ने अच्छा ही ना पहन पा बाकी उसका नाम मैं लिखूं अमान ने एक पे नॉम लो दे ती नॉम लो हमारा तोड़ पो दे ये ना सुन रूम कंडीशन लoi hỏi thô lô lại मेरा वो हनिंग हो चास ने थे ना तो brush ball na lang ho ita na si veggie mo ai bù hôn cái nó lại nền bánh la trong lúc nắm ngậm mà tấm hệ như thế mà sao gari ngân kinh ở ta dàn dàn nào ăn gari kinh khó vậy riêng cả awan em tuổi có loại xe không bạn được như thế gari tị là những ta ăn tuổi có gì ngầm là tạ của nó ăn được không thế đó lại training camp center chỗ hạt cái lụt thầy lối na máy họ camera họ cặp là phải lối để vào gọi là phải cái cặp anh zero score nó ini tấm mồm gari yang tấm mồm sẽ đã điện chứ lối bao hệ thầy khí lại cho loyang chu ni so nunga ka phai wa si rang som lai dia 2240 rang ko vel timing ani ben lai wang rang ki sim hi le loi pau so pe pau tu ai loi pau isu pe pau a feel pa cho hi le a timing zo alap mama he na timing zo alap mama hen la rang som avel ding zo aman ko a ki sim do ama lungthima pressure ham nervous ham lo le a sim khil ham ti zo la ke ta pon aman a ki sim khil hin ti ta bang zo e ho la jinga jong e ho zat mi ho la jong den ni an thai ho chunga zo mi thum chun a to uvin timing la nei mama o ama hon la rang som thai lung wa ki gel lo wa he wang thầy ta lo wa ki nga leo timing 22 ham hello le 20 ham 21 minute ho hama cho rang ko avel chai wa nup ta ki cholo ai ki sim helo tampi umin izia cho abana thai ding lo le next year ho lang ho ting jong le ki chi thei wa rang phate cha isim u ngai ding e aji chu tu chung yo mi tampin asu khilin de September ni a ho chu na ha su khil he jengin in lai de nan langa ho aphat na khat ki chu hi le de ni hon asu khilo wa ko na jo de nan hon aki hil thein phate cha counting ai ki bolin det ni ho cho RFID chip ahung su kum first time year chu tu ko ma hong ke man pat hi ja ong mi tam ta jo confuse ujong chu hi mai thi ai没有写红多大？啊，等我来就。你大能弄多吧哦？就不放休息了。怎么看到这么样呢？这个路上。你刚ไปบัวสองจุด 到个做个台数那是个少数民族少数 em lên nhau hung hung là salute ball được rồi cái na cái tai RFID cái tôm tua chấm khát video previous aga ke hopi ho chu hi le det it na lai ho hin det it na lai ho cho mata ke pan ovin jingka pung li le reporting time hi cho pung thum ho a cho ke pan bet mo wa hin pung thum ho pung ni ho a cho anga pan o hetan hen la ama ho so abang se uti dam go ha ju wal je na sana ani kho cho pung git ham pung ko lang hama bo thai pan wa hi a ke chai ge le jing win
anh thấy na lút lô ho lô lệ feel ho yong cho baro pung khat lang ho hung do pan vin a pa so cho ni la pung sigi lang ho abo ai hin la do bem ve si pai kem sunga ko na cha kana tu ne a chi ho chen document ki wat tam pi hin sei je wa tu a jar khang la yong la document so kha de ga ki su tu wa zero so bol the ka hin ki bol be ding document so lại nga điều tầm lại mi thôi mày là tua video kahin koi ding hi le date 9 September ni jingka 2:30 am ho hi in sipai thai de ho se chun elai muna chu sipai kem maya chu ka nga pan oi tai video ho vin ti chun jarok sa ngai sa cheng seng ho zo se chu ka ki bol vin ka ki bol chai chai u chen i lekha i pi vin admit card lekha a chu kamin u le kanumin u le in langa ho phone number ho che easy so vin den che lekha chu asipai ho ko ma chu ka submit vin achi wa dung zui line dung zui ya chun aban bana ka chi vin admit card chu e check pi vin admit card na ko na chu nen document a thing hon hin ke pu nam ti ho pu e document chu teng la pen nong chu blue color se chu allow a ball win black color long thailo pen blue color a chu thilo ka fill up win ka fill up jo wa jo e sol jo jo chen ba chunga ka to pen video hai ki ne ba sa e pu win amun jo gam la le jingin ba sa ko na yong so phabe pi ki chen kilometer ni le thum lang di se cho ba sa chen e pu phe we 钱上来现在有了。你躺个机，这个我都个来奶就不。cho si pai game sunga wang zo video camera la ki ti ho phalo hin la neo khat cho ka hin la in educational purpose adinga cho ka ti in ka lun chun ba sa ko na ka kum hlavin le kha ho e koi so win e chi bank ho ka ke koi zo chun RFID chip ki bu na lang cho gang chelin e tel so win spy cam sunga wang zo all la chi nop ma ki zo lo ran bak ti jing ho he ti cho su lai to lai ki tho yang gang chela lun na cho ba sai kuma ko na ki lai mun ning khat ang ki lai mun na back ko koi zo wa cho RFID chip ki bu na langa cho agent tin no ki phat wa cho tu yong hin ki pu ne the apple banana mon ki ti hong ne dinga ki pu la ya dinga cho first time is na cho ki he theme lo win tin back cho ki mo ko ya RFID chip a sei na lang o cho ka mo len jing win RFID chip cho ka hin ki bu in ka ki bu zo chun line adang khat a ka chi kinin se lai mun na chun e khat biometric scan ti ho cho a bol win ami cho ki tam bal de chun pha chun ne le jing hen ki chai chi a chum mun khana in kang chel chel jun a no win lai mun chun amuna chun ga to win jun tho thanom ho hello le cho phat a pi win ni so adinga chun ka chi win ti chun ka to win a chai na dinga cho last confirmation ti dam lai mun na hong lu se cho number a pi win it's a number ho RFID to chen chest number ho so ki bu tha win amuna chun ka to win kho yong ba lo lai e ja so kamin u ho cho ko win chest number ki mu ka ki bu ho cho number an ko ting la number ko ho chun yes lo represent sir ki ti ho po a ki ti in e cho ka hin ko phe win hi cha awang jo na number hi lawa nangman present sir ti ho po na ti kha le punishment ho na mu ding hin ja chu active ta le alert ta an de nang number an sei le present na ti de na sei ge yong le punishment na mu ding nang number sei le wa present ti an sei kha jong le punishment na mu ding hin ti chun ka nga ovin khu hung ba la chun edman lovin khu hung ba la chun ki ho jong ka thai ovin e rang som cho building hin 5 km adinga cho rang khat na cho 500 meter a hi in eti jun kalhai win kalhai zo chun ka bon wa chun kalhai now ground alai cho open space khat min selai mun na chun e sol lu win e sol lu zo chun
e so lu zo zo wa cho e khat min a hin ko win a feel ho se se cho a chest number ho ki bu ho wa ko na cha hin ko win ma ho cho tu ma ga to so win ki ho a pa se se cho slai mon chen ka to win ki ho ka force bets ki ho hin apat na pen bets khat na cho ki ho bet sa chu mi 280 ka lai win 280 ka lai la wa chu mi 73 ho ha feel la hen 280 ka lai la wa chu 73 ho feel la chu zo wa chu physical standard test hong kin a physical standard test ho a chu mi thum a fail kit ni to te la chu 203 cho ka pass o hi in pai ho sei na jong chu ke ho he lai ho la dinga tam pass loi bets khat chu ke he tin a sei win ni chen physical test around som ka vel chai wa pass ho se ka kisu to wa aning langa PST standard test lo le measurement ho abol na ding lang wa ka to now video ho new ka hin la ho min educational purpose adinga so ka hin bol he nông cả nông lụ sẽ phải kiếm ha nó thay bạn được mà thôi standard test le measurement ho ke chai chun te chun ke ho jong lekha ap win aning lang mun chom khana e sol ki devin a process jong cho sawa saw he o chom lama kan se mi ki nga yang khop se jeng ti chu mi ma ki tam ja cho hai ho chest ho e te win me ho non is no adinga minimum pasala dinga cho 157 cm a hi in e chest a chu minimum 76 centimeter heading easy to expand pa ho 5 cm expand is to hile expand sa cho 81 cm anga yin ti chun chu zo chun amun khat langa ka chi ki win lekha e home win rule number last 4 digit ho ja sei win cha ko na chun lekha e home win lekha a chun fill up the omin a fill up dan ho chu e hi win blue pen na chun blue pen na bo ki fill up thei a hi in zo chen ama ho a ko na soi ho jong akila kit nin soi ho lai na te chen aki go in aki ding phei jing in phat chu alut le jing e te chen asonga chen kalu ne vin lekha document ho hi kahin ke pu ho xerox so ham origin tribe certificate nam hilo le tribe certificate nam domicile ho ham angai cho ho zo se cho ngai cho ho zo se to chun ama hon lekha e pi cho attach ka bol vin hoi chi cho masa de ham ti ho cho e hi lovin ke ho a ngai cho ho chu admit card na cho passport photo cho 6 akitin ata awang cho ni ngai in apat na pe na cho ama ho admit card e pi u khat ngai in aba na cho ama ho lekha mama e pi u ka fill up sau cho ngai in e je ba na cho adi lo yong na nei na ngai dam men lang domicile tribe certificate ni ding ba na cho annexer 9 ST certificate ki het na ba na cha annexer 6 just le hai ya relaxation home nom hoding aba na chu PRC permanent residential certificate aba na chu domicile aadhar card xerox song ding original dong bet sa ding identity proof adinga aadhar card hi lo le pan card ho khat jon ki choi te ngayin aba na chu class 10 mark sheet jong cho angayin ti jon ka hin submit evin hi le wang phat pin asunga jon emi pasal khat document cheng ho khat jong no men ka ki ho pin ama jong cho pha sal he jengin ka do le lam kalang ho ka hi atin zo jon ka hin submit chai zo wa ko hong wa mun cho ma ka tin wa mi ki su kim wa mi ki su kim zo ting chi na dinga cho lai ma na he ka nga kin o hi e ki nga to kin o
Pangalan mo siya. ti chun document ka submit leo chu ama hon office a khat agala ovin khat chu office copy ama ho a copy hin khat chu candidature copy hin e chu copy chu lai chu chom khat den ka nga ki ovin chu copy chu kamin hin samin kamin u dung zu ya chun nai ahung do wa la ka chi wa jing ho ti chu ahung do ho chu min an ko ho chu chi candidature copy chu ka kilo ovin soi ho ka bol ovin jo ting la polanga chun ka nga ki ovin in bas khat na trip khat chi na thei mi som nga ho ka thin ting leo chun polanga chun e tha do jiwin ke ho ke chu apot do hola dinga bas second trip na chun ka zawin e chi ba chunga ban teng ka hung to do ding teng le ba sa pai kem chum them khat video photography ho allow hita jing jong le educational purpose a dinga ka hin ka mo cha na video te Kem sang bo phone ki phal mo ji bala. Kain zo na ana we. Boys. chu hi in SSC GD PST ki bol na chungchang hi in koi tabang ATM thei lo hi lo le do nom le comment han dong le chun ka reply thei de le ka hin reply ding in e chan chu hin ka ke man cha no a clear ne thei pending a ke hin gong hin sau dong sau zap jing in ATM thei lo na lai le comment han se le chun kan sei pi thei leo kan sei pi tu hi tilam panga ke thu pi thei ham ti so